But may menjur dia observation di kejauhan member bulan bulan Australia. Jadi sisa di kolom ba di dalam di kian, dari implementation di kian keluar. Kawai nak tahu jom di keluar, jom iban enforce di kian, jadi revenue base kejauhan council keluar. Di bandar kita ni ba nanti ba jandul ba madu kolom kan ya revenue generation tagawagi penkiu ya license fee akarukom kepada nasional akarukom kepada dia penting ya kui pak dijat dulu nanti share pada house Mr. Chairman sir ba apa lepas ya ke way ke file kepada pak ke lafaz bertemu ke room mikom bentaran live Shop Islamic Corporation itu create license ke jangka harga live kalau yo yang kena license dah bersih ke license fee ke balai kerja kita harga live di sini kita buka bis kalau ni maknanya kita tinggal jumlah licensing policy kalau attach isu itu impact kita punya malah ada company ko head pun kalau fast si balai kerja bagai orang hangi kemudian security impact ki balong medium level business and trade. Di nak terkau dan takut tadi approach economic innovation away by member mana beli yang tahu ke Europe. Nang ini kini away ba larali om ba kami yang tribal state. Kali nak tahu berapa persen jom kita social kini tribal. But yang kata ju ni penongkam abang tahu ba reservation policy nak hendak ikam bicara. Reservation policy nak hendak dijibulai professional process. Berbalik kita tujuh approach lima mereka bekerja. Bahawa policy jauh ini ke council kalau kita kenapa 40% jauh berkait paten kandang akhir dulu. Masih melalui approach data lebih kini bawa di jika dilakukan. Pembukaan pada kita kenal bagi anda ini kita bisa berfaham pasal dari kinlong long senang atau pamila mereka ini.